Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin, papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 28. Ti kinalintag ti dalan nga agturong iti biyag, ngam kinamaag ti dalan nga agturong ken patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Alaman tayo laban ko nga arak di ta kabinet. Uminom ka manen iti arak abigbigat. Saan ka pala nagarmusal? Di arak ti pagarmusarak, pinang. Anya? Alan, di ka nagmulagat di ta. Agtungpal ka niti pangibabaw na kan ka. Ay, jak mo kan ka, Rick. Isarsarak mo ti mabiit apan nakatay mo. Kaano kan tupay amatay ngay no di mo isarsarak ako nada? Sanak amabuteng amatay. Talaga ka di mon magawi dan tinalabos apa nagin inom ni Rick iti arak, pinang. Ong tanak no lapdak ti panaginom na iti arak, nanang. Itad ko laangan ati kayat na, tapno saan kami nga agriri. Di ka kayat asidiran. Sakbay ang nagkalaysa kayo ka ni Rick. Sigo din abartak kan sugador. Nanang, Linapdan ka ide ang makikalay sa kankuan Ngam nagpilit ka. Taimbagam nga ay ayatem launay. nanang, Ngam anya ngay ita anak ko. Si iti barukong mo dayjay alalaki. Awan pa'y respeto na kanya ka nakaikamangan na. nanang. Ano samta isumot nga rudi kayat mo alalaki. Oray anya pa'y ti araramidam. Asawa mon. Tatador, gatanga man dito iba si Tarajo. Nay, apay nga ilakom dito radyo. Kat pagdangdanggan ni bakit mo iti drama. Damdamag kan musika. Basta gatanga mo, Tatador. Nalaka lang ti panang ilakokan ka. Amo ka din ni Pina nga ilaklakom ti radyo yaw. Wen, amo na. Isungarot din ang ibaga nga ilakok. Kasta ka day. Mala. Mutoy nga rod, tagatanga kung day taradyom. Aping awan mo tantay radyo apag dengdenggak iti damdamag kan drama. Diyan mo Ang mga tinakaw dan. Asino kumatimang takaw? Kat adala dito unag ti balay ti radyo abasit. Di nakman pagdamagan ta, jak amo day tang ibagbagam. Agpudno ka man, Rick. Inalam ka di ti radyo. Saan? Inalam ka di! Sabi nga glao ka ngay. Nangipalam iti radyo! Agpudno ka! Inlakok kini Tatador. Anya? Ay talagang awanan kay tibain! Nangusaram iti kwarta! Insugal mo! Anya pa'y kumangay. Insugal kaning gatang ko iti arak. Ay, jak mo no niya taramidakan ka. Ultimo ti radyo apag dengdenggak iti drama. Inlakom kit den! Amo kapag dengdenggan ni Pinang iti drama jay radyo nga inlako kanyak ni Rek. Maripasyang. Ay, awanan ba inday jay amanugang ko? Takumpurmi ti ilaklako na. Basta lakit di ada pagsugal kan pagbartek na. Ay nagulbod nga rod kanyak ni Rek. Taimbaga na ni Pinang ti mangilaklako iti radyo na. Ay, saan nga amo ni Pinang nga inlako ni Rick ti radyo da? Mala, isublik ti radyo. Basta isublimat ni Rick ti pinagbayad ka. Hey. Ni Mitsuping asawa ni Dorothy lumabas dito parangag. Ay na, naggasat matan ni Doro, ta nagpintas ti asawa na. Nagpudaw ka nagsiksilata. Nga oray duwan ti anak da. Dayta ti babae. Uray at dalang dito parparangan kat medlat ta ti suot na. Naka-shorts iti nakiting. Nayan daytan. Asi daygan. Wow.
Nagmayat ti pa nagyakayak ti patong na magna. Ha? Hi, sexy! Bastos! Ha? Bastos ka, no? Abay ngamin ngagbado iti siksingay, no di na kaya ti masitsitan. Sa langadat tubay, tap na dagunggunana. Bastos ti asawang pinang. Ni, anya tinaramid na kan ka, Sofing. Sinitsitan nak, idi lumabas sa kiti paraangan nyo. Anya, Kaslakit din si Sikarudo nak ababae, iti panagkitkita na. nabartak siguro, iso an naaramid na ti kasjaykan ka. Wan, nabartek. Ala, siya kung ti agkid daw iti pamakawan iti inaramid na, Sofing. Bayam, tabagbagaak ni Rick. Buisit! Malas! Ay, anya ti basol ti ridaw ta impanalpaak mo, Rick. Nabaka kiti sugal pinang. Napudot ti ulok, iso adi nakasarsarita. Day talatan ti amom nga aramidan. Ti agsugal ken agbartak. Baka ka matadi nakasarsarita. Tinungpadak. Saan latong pati maramanam, no di ka pelang sardang. Aglablabas kan, Rick. Saanin ana sa'yo at tararamidam? Sumumbat ka pela. Sige! Idanon mo tilayat mo. Taday tamat la ti paglaingam. Ti mangdangran kanya. Man nakibiyang kang tumot ngamin ni Teraramidak! Pagsayatam ti bagbagakan ka. Makaamukan no saan mo adenggan dagiti pamagbagak. Irresponsable ka lang arudan nga asawa. Agkabil ka pa'y. Awanan kay ti baing. Nanay. Apay ngay. Awan moten jay pagasawaan a manok ko. Nakapon pa'y mot idi malumkalman. Awan mo ti kurkuram nana. Mas daawak nga raw da. Taawan moten jay pagasawaan a manok ko. Ay sos, todas. Anya ti tudas doro. Diyak masigurado nana Pattapatak la da ito Ngam, ada imot ni Rick amanok ita agsapa. Anya. Dua amanok ti igam na ita agsapa ang nagpadaya. Ay, ti awanan bain, Arik. Tinakaw na lakit di dagiti manok kaw. Nana, Agyaman akbarog. Kasaritak ni Rick, apaman amakitak. Yata. Ay, Diyos ko. Basitan tinadda kwarta ka. Maabakak sa manan iti sugal. wala tararamidom nga Rick. Unta ka na. Hoy! Nala! Palasam nga rodan tabaraha. Barang sakmat itan ti mangabak. Una, magtaya ka nga rudan. Mabit lang. Kalakit din na ya. Sumat laga masana ka mangabak tapit pitikan mo ti baraha. Saur ka! Anya? Nasibutan ka! Ayop ka! Dinalo kayo ay! Ayop ka! Dahil imot! Ay, nagsakit ti bagbagi ka na. Agyaman ka ta dunor la tinapasaram. Kasanon, no awan tinanganawakin ni Intong. Nalabit a binagsul na kan. Awanan ba inday dyan nga intong? Saan na kang atrasan day nga ex-convict? No saan daan na anawa? Binagsul na kan. Sana ka mabutang kan guana? Adan tulatal daw na kanyak day dya tao. Ay, talaga di ka dumngag iti pamagbaga, Rick. Day talatan kayat mong aramidan ti sursurutam. Di ka man sumanaw? Amok der aramidak? Ti kinatangken ti ulom ti mangisagmaken ka. Anya? Awanin tinaramid mo, no di ti agsugal, agbartak ken agtakaw. Anya nga takaw ngay bagbagam? Ay di ka naglibak. Taamok asikati ng takaw iti manok ni Nanang. Ah, Adda nakakita kan ka. Sikat tinangala iti manok ni Nanang. Katjay kwarta naglakwam, iso ti insugal mo. awan bibiyang ko kada kayo nga agasawa. Takaaruba daklaang, Rick. Ngamkas pang lakayan dito purok tayo. Biyang kumit ati mang bagbagakan ka. Tatador, nakakaasin ni Pinang amakilablabada para iti panagbiagyaw. Hangam si kamay, di mo among ay kanimportansya ti aramidan ti asawam.
Tata. Ita. Imasidag ka manen kanyak. Kat ilaklakom manen dayta igam mo a cellphone. Ammo ka din ni Pina nga ilaklakom dayta a cellphone? Kwa. Ang mga no saan mo ako kwa dayta a cellphone? Saan kwa gatangan dayta? Tama nga no tinaktakaw mula dayta. Anya ter aramidam dito'y balay, Rick. Kwa. Adda ko mailako kan ka, subing. Anya dayta. Gatangan mo dayta original abat chami. Awan ni gatang ko iti arak. Anya. Ni, mailasin ko dayta abat siya. Ar-aramatan ni Pinang apaglablabada. Well, gatangan mo. Takasapulak lawan na iti kwarta. Napintas na ito abat siya. Nalagda. Unay kamutan, Rick. Kumpormin ti ilaklakom. Tapno laang makasugal kan makainom ka iti arak. Gatangam kit din. Saan ko agatangan dayta? Nagpuskol ti rupam nga umay dito'y balay, kalpasan ti inaramid mo apanang bastos kanyak. Si kamat, subing. Rabak kula ka di na hijay. Talagamot namin na napintas kan nagsiksika. Anya! Ala na. Gatangan mo unta mapanak ag sugalan. Ultimo ti paglablaba ka batya, kayat mo ngay lako? Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Rick. Ikanak nga rodan iti kwarta. Tapno saan ako nga agilako iti gamit. Anya, nagpuskulen ti rupam, ta dumawat ka iti kwarta kanyak tapno laang pagsugal mo, kan pagbartek mo? No di nagikan, agiremedyo ka talaga. Ilakok amin dagiti mabalin ko ang mailako dito'y balay. Sigay! Aramidam day tagsina talangan! Anya? Imbag ko man no addamot trabahom, tamatulungan nak dito'y balay. No awan ka dito'y, adda ka kadagiti barkadam amakisugsugal kan agbarbartak. Oston! Diyak kaya dan titinurti sa uma. Talagamat nga responsable kang asawa. Manipod nag-asawa ta, awan pa'y tinasayangat ngay naramid mo. Sumardang kan kunak na eh. Di nakpagsaldangan, pudno amin dagiti bagbagak. Nailaw anak lakan ka anak asawa. Kunak sumardang kan? Wanya, di ka pala sumardang ha? Kayat mo tapag sa sarunwak ti panang tungpakin ka, Kayat mo, Ni Dorothy yung masidag dito yayang ko, Ay, isuman kit diti pagutang kiti kwarta. Patsek nga do ti kwarta na, ta nagagat nga agtalon. Daintan. Hoy, Dora! Na. Hoy, kung kunang mutlatan, Rick. Adamot nagan ko, Pasensyakan, Bards. Anda ka di kwartam nita. Adda, nga mapayadamdamagam na da kwartak. Pautangan naman ta ka sa pula ko na di kwarta. Anya? Bayadag matlaing no, mga baka kiti sugal. Ay na, isugal mo mong lagayam to utangam kanyak, Rick. Iso asaan ka pa utangan. Jack kaya't ama isugal ti kwarta ang nagrigrigatak. Hala? Nag-iimot ka matanduro? Naglastog ka nagsasawa? Bayadag mo ti utangan ka, red doble. Basta mga baka lagi di iti sugal. Sanak alastog, Rick. Lastog ka! Talaga akarkaritan nakgayam. Di nakatawan, tadyak kaya't ang madadal ti aldaw ko kun ka. Lastog ka gaya, mapa! Talaga pagpungpung tutunog! Saan lang amay may sa tinakautangan ni Rick nga asawang Pinang? Wan nga rod nanang, tirikat na. Siyak ti singiran dagiti nakautangan na. Saan mo abay bayadan ti utang ni Rick? Iso ti makamo nga agbayad. Ta isugal kan ibartag na laang ti kwarta. Nanang, Takawan nakpayan akatugangan na ititarakan. Tapno laad pagsugal na. nanang. Ay, saan na nasaya at tikaskan kwa na tao? Ingkakitaan ni Rick. Bogbogbogan ni Doro, ijay-igit ti kalsada. Anya? Ala, ingkakitaan ni Rick Pinang, kartingam. Anay, Diyak may mulagat dagiti matak. Nagsakit din pero abagbagay. Ano samti sakit na? Basol mo matlaang no apay abinugbog na ka ni Duro. No awan tinanganawakan ko na, amangan no pinatay na kan. Pinang.
Saan ka kumanga agsagrap iti kasta no dumngeg ka iti pamagbaga? Aglablabas ka nga minan, Rick. Agyaman ka. Taintaray ka pa'y dito ospital. Jak pa'y ka iti matay, pinang. Isungag yaman nagtaintaray nakadagos dito ospital. Rumbang kumaabaybayan kan. Takanayon akabilan nak tunggal makapungtot ka. Ngem ita, kasapulan nak matlagayam. Pakawanan nak pinang bakit. Tatsa nakadimngagkan ka. Naglablabasak. Nagamita. Nakaamiris ako. No saan na ngayon taray dito yung ospital. Ang mga nataya ko. Awan tinasayaat nga itdan ti dakes nga aramid, no diket isagmak nakalaeng. Papagayam ditan tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Isagani Bulliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo ani.